Chieng' Jatend piny William Ruto odok ne yiero manotimo walo ji ang'wen mawuok e duond buch ODM kaka jotend migepe, kowacho ni en gima notimo mar nywako kanyakla jo-Kenya. Koloso e chakruok limbe mare mar ndalo ang'wen e gwenge mag dho wath nam chumbi, Ruto nowacho ni en gi geno ni joma od bura dhi puodho dhi konye chwalo mise mag piny owacho mae kopuoyo Hassan Joho ma owalo e migawo mar mwandu mag bwo lowo kod ohala mar nam, kowacho ni odhi konyo bende e bero ohala mar nembe kendo loso thuolo mag tije nojende. Gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir dwaro jatend piny mondo one ni piny owacho ochulo familia jogo manowito ngimagi ka gigo lwenje lokruok makare pachoka. Na wala tofauti zetu za kisiasa sioni zikiisha leo, lakini tusiwe na tofauti za watu. Tuweni na tofauti ya mwelekeo, lakini tusiwe na tofauti ya pale ambapo kwamba tunaelekea. Hii leo umemchagua ndugu Hassan Ali Joho. Mimi nina imani ya kwa wengi hapa ni wenye kukubali ya kwa Hassan Ali Joho is fit for this docket. Sasa ni wakati mwafaka wa kuungana, kufanya kazi pamoja, kuwaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio sababu mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya. Nikasema Wakenya wote waungane ndani ya serikali ya taifa letu la Kenya. Na wauliza nyinyi watu wa Mombasa na Pwani, mnakubaliana na mimi tuunde serikali ya kuunganisha Wakenya wote? Hebu nione wala wanasema tunakubali. Ni sawa hiyo? Mumempatia ruhusa Ali Hassan Joho afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya?